AFC M23 ikomeje kugenda igaragaza ibintu uko byifashe, aho leta ya Kinshasa ikomeje kwica agahenge katangiye ku itariki ya 18 z'uku kwezi turimo kwa kabiri cyangwa kwa Gashyantare, aho basohoye itangazo rikomeye cyane rivuga ku bitero bikomeje kugabwa kwa Nyamurenge ndetse n'ibindi bigezweho maginga. Yatugiye kwagezaho iri tangazo mite ngomeza mbagezaho amakuru agezweho muri iki gitondo, ubwo ndavuga ko bari mu gihugu cy'u Rwanda Igoma ndetse n'abari kuri uyu murongo yabi Burayi ndetse no bindi bice bitandukanye, ariko bari muri Amerika, Australia nabo bitewe n'amasaha muriho murabizi neza amasaha tugezeho hano muri iki gice cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twize cyane rero reka duhere kuri ritangazo AFC M23 yashyize hanze mu ijoro rishyira ku 19 Gashyantare 2026. Bagize bati kubera ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'abasivile buri munsi kandi bugakorwa nta numwe ubibazwa mu duce twa Minembwe, Mikenge, Kalingi no mu misozi miremire yose ya Kivu y'Amajyepfo, bukorwa n'ihuriro ry'ingabo n'imitwe yitwaje intwaro byiswe ibyiterabwoba bifitanye isano n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ihuriro Alliance Fleuve Congo, Mouvement du 23 Mars, AFC M23 cyangwa ubwo Mouvement du 23 Mars tubishyize mu Kinyarwanda no umutwe 23 Werurwe. Uyu mutwe rero ukabugaragaza impungenge zikomeye kubera guceceka gukomeje kugaragazwa n'umuryango mpuzamahanga. Ubwicanyi buteye ubwoba kandi bukora nk'ubugome bukabije buri gukorerwa abaturage b'inzirakarengane badafite intwaro zo kwirwanaho n'ihuriro rigizwe na FARDC, FDNB, Wazalendo, FDLR n'abacancuro b'abanyamahanga burimo gusenya no gutesha agaciro icyizere n'ibyifuzo by'abaturage ba Kongo byo kubona umuti w'amahoro kuri iki kibazo. Aya mahano adashobora kwihanganirwa ari gukorerwa mu rwego rwo kwirengagiza gutangaje kandi kutakwihanganirwa kw'abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'inzego zizwiho imbaraga mu bya diplomasi. Ibyaha bikorerwa abagore, abana n'abasaza bifatwa nk'ukwica no kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara ku buryo bukomeye. Bikaba bikomeje gusubirwamo kandi bikaba bifite ibimenyetso bigaragara. Umuryango w'igihugu n'uw'isi yose ndetse n'abayobozi b'inzego zo mu karere barasabwa guhaguruka mu gihe habaye ikibazo gikomeye cy'ubutabazi cyatewe ku bushake n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri iki gice cy'igihugu, kikaba gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Uku guceceka, kudakora no kwirengagiza ibyaha bikomeye bigaragaza uburyozwe bukomeye bwa politike n'ubw'imyitwarire, kandi amateka azasaba ko ababigizemo uruhare babibazwa. Ni ukurenga ku gahenge kari karemeranyijwe bikorwa ku bushake kandi mu buryo bugaragaza ubwirasi binyuranyije n'ibyemejwe mu masezerano ya Doha na Washington. AFC M23 igaragaza ukutishimira imyumvire y'ubutegetsi bwa Kinshasa, igaragaza gusuzugura amahoro, ibiganiro no kubahiriza ibyo bwiyemeje. Iyo myitwarire idashyira mu gaciro kandi ishishikariza intambara ibangamira bikomeye icyizere cyo kubona amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikorewe Igoma ku wa 19 Gashyantare 2026 ku bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo, AFC. Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibyatangajwe na Alliance Fleuve Congo, aho Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, asohoye itangazo ryamagana mu buryo bukomeye cyane ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bya Minembwe ndetse n'ibindi nk'uko babitangaje muri iyi nkuru. Dukomeje rero tugiye gukomeza no mu yandi makuru akomeje kugenda agerwaho hirya no hino ku isi. Ni ukuvuga ko turajya mu mpande zitandukanye. Reka duhere i Burundi, aho abanyamakuru batatu bari baherekeje komiseri wa EU batawe muri yombi. Twihuse rero, amakuru aturuka mu Burundi aravuga ko kuri uyu wa gatatu ushize i Bujumbura abanyamakuru batatu, umurundi n'abanyamahanga, bari baherekeje Haja Labib, komiseri w'Uburayi ushinzwe uburinganire, kwitegura no guhangana n'ibibazo, batawe muri yombi.
abanyamakuru batatu bafunzwe ubwo bakurikiranaga uruzinduko rwa komiseri w'Uburayi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Bahise bajyanwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza CNL, nk'uko amakuru amwe agera ku rubuga rwa SOS Media Burundi abitangaza. Uko batawe muri yombi n'impamvu zatumye bafungwa ntabwo byahise bimenyekana. Kuwa kabiri itariki 17 Gashyantare nibwo Haja Labibu yatangiye uruzinduko rwe mu karere ahereye i Kinshasa mbere yo kujya mu Burundi. Kuwa gatatu biteganijwe kandi ko akomereza uruzinduko rwe mu Rwanda. Iri fatwa ry'abanyamakuru babigize umwuga rije mu gihe n'ubundi itangazamakuru rikomeje guhura n'imbogamizi zitandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo nk'uko mwakomeje kugenda mubikurikirana mu gihugu cy'u Burundi, abanyamakuru bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bitandukanye ndetse bamwe bakanicwa mu magereza agiye atandukanye y'u Burundi, by'umwihariko amagereza ya gisirikare ndetse n'amagereza y'iperereza nk'uko twagiye tubibabwira, yaba ibya Labine na bagenzi be ndetse n'abandi bagiye batanye. Bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bibabaza abatari bake muri iyi si. Ikindi kintu twavuga ko kiri kugarukwaho cyane mu rwego rw'isi, reka twerekeze mu bijyanye na Ukraine, mu ntambara ya Ukraine, aho ubutasi bwa Kenya bwahishuye umubare w'abaturage bayo bari mu ntambara yo muri Ukraine. Ubutasi bwa Kenya bwahishuye ko abaturage 1000 b'iki gihugu aribo bari kurwana intambara y'Uburusiya na Ukraine. Bikubiye muri raporo urwego rushinzwe ubutasi rwa Kenya NIS rwagejeje ku nteko ishinga amategeko ya kiriya gihugu. Iyi raporo ivuga ko abenshi mu banyakenya bisanze muri iriya ntambara nyuma yo gushukwa bakisanga basinye amasezerano ya gisirikare. Amaperereza atandukanye arimo niriheruka gukorwa n'ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa yerekana ko Uburusiya bwagiye bwifashisha mu ntambara burwanamo na Ukraine abanyafrika nyuma yo kubizeza akazi keza. Iperereza rihuriweho ryakozwe n'ubutasi bwa Kenya ndetse n'urwego rushinzwe iperereza ku byaha bya kiriya gihugu ryerekana ko abanyakenya barenga 1000 aribo binjijwe muri iriya ntambara, mu gihe inzego z'ubuyobozi bw'iki gihugu zo zavugaga ko abayinjiyemo babarirwa muri 200 gusa. Umukuru w'abafite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ya Kenya, Kimani Ichung'wah, yagaragaje ko abanyakenya bava mu gihugu bagendeye kuri visa za ba mukerarugendo bakinjira mu gisirikare cy'Uburusiya banyuze Istanbul muri Turki, cyo kimwe na Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yunzemo ko kubera gukaza ingamba z'umutekano ku kibuga cy'indege cya Nairobi biba ngombwa ko abajya mu gisirikare cy'Uburusiya baca mu bindi bihugu bya Afurika mu kwirinda ko babonwa. Kenya kuri ubu ivuga ko mu baturage bayo bagiye kurwana muri Ukraine 39 barwariye mu bitaro, 28 bakaba baraburiwe irengero, mu gihe 89 bakiri ku rugamba. Kuri ubu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi arateganya gusura Uburusiya mu kwezi gutaha mu rwego rwo kuganira n'ubuyobozi bw'iki gihugu ku ikoreshwa ry'abanyakenya mu ntambara kirwanamo na Ukraine. Ngira ngo rero murumva ko ibintu bitoroshye muri izi ntambara, aho amaraporo atandukanye agenda agaragaza ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko nyine iyi ntambara ikomeje kubera muri Ukraine, aho abanyakenya bo bumva ko bafite abagera ku 1000 bagiye muri iyi ntambara. Tugiye mu yandi makuru akomeje kuvugwa, ariko nkaba ndibuze kubabwira ku bijyanye n'umupaka wa Uvira. Turi gusoza iyi nkuru by'umwihariko uko byifashe. Uvira no mu mupaka uhuza Uvira cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ndaza kwibagezaho, reka mbanze nerekeze ku makuru ari kuvugwa mu bijyanye n'andi makuru akomeye cyane, aho banki yibwe arenga miliyari 100 mu masaha 4 mu mpera z'icyumweru nyuma ya Noheli. Banki imwe mu mujyi wa Gelsenkirchen mu burengerazuba bw'Ubudage, sinzi niba mbisomye neza, yibwe mu buryo butangaje, aho abajura bakekwaho kwiba asaga miliyoni 100 z'amayero.
no kuvana nka miliyaridi zirenga 176 z'amafaranga y'u Rwanda tugiye ku ivunjisha ry'uyu munsi mu gihe cy'amasaha make gusa. Biravuga ko abo bajura bacukuye umwobo mu rukuta rwa banki bakoresheje ibikoresho byo mu nganda, banyura mu cyumba cyari gifite amasanduku arenga 3,000 bikwamo amafaranga n'ibindi bintu by'agaciro. Babashije kuyafungura, bafata amafaranga, zahabu n'indi mitungo, maze barigendera nta nkomyi. Iperereza rya polisi rigaragaza ko bishoboka ko abajura banyuze ahaparikwa imodoka hafi ya banki muri parikingi, bakinjira bakoresheje urugi rusanzwe rudafungukiye inyuma. Bemeza ko bacukuye umwobo wa santimetero 40 ugera mu cyumba cy'ububiko bwo hasi. Mu ijoro ryo kwa 27 Ukuboza ngo higeze kuboneka impuruza y'umuriro, bituma ishami rishinzwe kuzimya umuriro n'abashinzwe umutekano bahagera. Icyakora ntibabonye ibimenyetso by'umuriro cyangwa ibyangiritse, bityo bakeka ko ari impuruza itariyo. Nta burenganzira bwo kwinjira muri banki bari bafite icyo gihe. Amakuru yakuwe muri mudasobwa agaragaza ko igikorwa cyo kumena amasanduku cyatangiye mu gitondo kare kikageza nimugoroba, ariko ntiharamenyekana impamvu ubwo uburyo bwo gutanga impuruza butakoze neza. Ababonye abagabo bitwaje imifuka minini mu ijoro rikurikira bakeka ko aribo bakekwaho ubwo bujura. Ibi byateje uburakari mu bakiriya bamwe bavuga ko babuze amafaranga n'ibintu by'agaciro babikije, ndetse bamwe bakaba baratangiye kurega banki bayishinja kudacunga neza umutekano w'umutungo wabo. Polisi yo mu Budage iracyakora iperereza ngo hamenyekane neza uko byagenze n'ababigizemo uruhare. Ngira ngo nk'uko mubyiyumvira muri aya makuru nkaba nkomeje kugenda mbatembereza isi kugira ngo mumenye neza uko byifashe hirya no hino ku isi. Amakuru akomeje kugenda agarukwaho kugira ngo mwumve amakuru yose. Niba ngombwa muzajya mutubwira inkuru mwumva, dukomeza kugenda tubakurikiranira. Mbere y'uko mbagezaho ya nkuru nababwiye yo muri Uvira, reka tubanze tujye muri intambara iri gututumba ya Amerika na Iran, aho Amerika izaba yiteguye Iran guhera ku wa gatandatu. Ibi byo byifashe bite? Nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru byinshi byo muri Amerika, abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko igisirikare kizaba cyiteguye gutera Iran mu minsi mike iri imbere. Nk'uko ibitangazamakuru byinshi byo muri Amerika bitangaza ngo ingabo za Amerika zizaba ziteguye kugaba igitero kuri Iran guhera ku wa gatandatu iki cyumweru. Trump ntabwo arafata icyemezo cya nyuma ku bikorwa bya gisirikare, kandi aracyaganira kuri iki kibazo n'abajyanama bakuru. Hagati aho White House irimo gusuzuma ingaruka zaterwa no kongera amakimbirane mu karere ndetse n'ingaruka za politiki na gisirikare mu kwifata. Ariko guterana amagambo byariyongereye mu minsi ishize, nubwo hateganyijwe ibiganiro hagati ya Washington na Tehran i Geneve. Kuri wa gatatu tariki ya 18 Gashyantare, Trump yanditse kuri Truth Social ati Iran iramutse ifashe icyemezo cyo kudakora amasezerano, bishobora kuba ngombwa ko Amerika ikoresha Diego Garcia ndetse n'ikibuga cy'indege giherereye i Fairfield kugira ngo irandure burundu igitero gishoboka cy'ubutegetsi budahamye kandi buteje akaga. Umujyanama umwe wa Trump yabwiye Axios ati Trump arimo kurambirwa. Abantu bamwe bamukikije baramusaba kwirinda kujya mu ntambara na Iran, ariko ratekereza ko hari amahirwe 90% yo kubona ibikorwa bya gisirikare mu byumweru bike biri imbere. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru byo muri Amerika avuga ko igikorwa icyo ari cyo cyose cy'igisirikare cya Amerika gishobora kuba ari kinini, gishobora kumara ibyumweru, bigakorwa ku bufatanye na Israel, kandi ubuyobozi bwa Trump ngo buri hafi kuruta uko abanyamerika benshi babibona gushoza intambara ikomeye mu burasirazuba bwo hagati. Kugira mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterane ku bwato butwara indege z'intambara bwa USS Gerald Ford mu minsi iri imbere bizaba ikintu cy'ingenzi
mu kugena igihe ibitero bishobora kuba nk'uko abayobozi ba Amerika babitangaza. Ubu bwato ngira ngo abakurikiranira hafi iyi ntambara yo muri Iran ishobora kuba bukaba bukomeje kwegera Iran nk'uko dukomeza kugenda tubona amashusho agiye atandukanye, aho ubu bwato bunini cyane buri kugenda bwegera ubutaka bwa Iran. Mu gusoza rero nk'uko nabibabwiye, reka twerekeze ku mupaka wa Kavimvira, umupaka uhuza Uvira cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, Uvira na Bujumbura. Muri Uvira ngo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo abaturage n'abacuruzi barasaba ko umupaka n'u Burundi wafungurwa ukwezi kumwe nyuma y'uko AFC M23 ivuye muri uyu mujyi. Amasasu yarahagaze ariko umupaka ukomeza gufungwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yongeye gushimangira ko ibisabwa bijyanye n'umutekano bitarahuzwa kugira ngo umupaka ufungurwe muri uyu mujyi wa Uvira, ariko abaturage barambiwe kwihangana kandi barahangayitse. Batakambiye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo basaba ko hagira igikorwa. Ku bwinjiriro bw'isoko rya Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umucuruzi yasabye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo gufungura umupaka kuko kuva wafungwa ubucuruzi butakigenda nk'uko byahoze, nk'uko bitangazwa na Mediacongo.net. Undi mugore avuga ko bene wabo bahunze igihe AFC M23 yageraga muri Uvira, none baheze ku ruhande rw'u Burundi. Agira ati abana benshi bari hariya ndetse n'abayoboke b'itorero bose bari hariya, hariyo n'abana banjye ndetse n'abana ba marume. Guverineri Jean-Jacques Purusi avuga ko yumva ibibazo abaturage bafite kuri we, hari ukumva ko nta bushobozi dufite mu guhangana n'iyi mibabaro. Twifuza ko intara umupaka byafungurwa vuba bishoboka, ariko kandi hari n'ibibazo by'umutekano bifitanye isano n'ukuri ku bihugu byombi. Ni ngombwa kumva ko umwanzi atari kure cyane, ari hano Isange ku birometero 30 kandi mu misozi ari nko mu birometero 15 uvuye hano. Ariko nubwo bimeze gutyo, abaturage bo barambiwe gutegereza. Rafael ufite imyaka 19 yahunze inkambi y'impunzi i Busuma i Burundi, ati hariya hari umubabaro mwinshi, nta n'amazi ahari. Yambutse ikiyaga cya Tanganyika mu bwato nijoro ashyira ubuzima bwe mu kaga. Ati twari batatu ariko barumuna banjye bagumye igatumba kubera ko bafashwe. Iruhande rwe undi mugabo nawe yahishuye ko yambutse rwihishwa yiziritseho ijerekani kugira ngo agume hejuru y'amazi. Avuga ko bahagurutse ari 14 ariko babiri batabashije kugera ku nkombe. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira, kimwe mu bibazo bikomeje kugenda bigarukwaho cyane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, mu gihe muzi ko ubusanzwe Purusi ndetse n'abayobozi ba Sebarundi nta kibazo bafitanye, abantu bari kwibaza bati ariko kubera iki Burundi buri kwanga gufungura imipaka? Ngira nk'uko mubizi, ubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira habayeho ikibazo gikomeye cyane, bavuga ko binjiriwe, abakomando ba M23 bamaze kugera mu nkambi bari mu Burundi ndetse n'ibindi bintu byinshi. Amakuru y'ibinyoma yakomeje kugenda ajya hanze nk'uko mwabyumvishe muri iyi nkuru y'ibyo Purusi yavuze, ibibazo by'ibihugu ngaba M23 ngo bari mu birometero 30 Sange ndetse no mu misozi yegereye hano mu mujyi wa Uvira, akaba ariyo mpamvu Burundi budafungura imipaka. Nuvuga ngo Burundi bufite ubwoba ko isaha n'isaha aba M23 bakwinjira mu Burundi, ariko M23 yakomeje kugenda ivuga inshuro nyinshi zitandukanye ko idafite gahunda yo gutera Burundi, nta kibazo ifitanye n'abarundi, ahubwo abarundi bafata abasirikare babo bakabasubiza iwabo kuko nta kibazo na kimwe bafitanye nabo. Ikibazo bagifitanye na Chilombo Tshisekedi, umuyobozi wakomeje kwabangamira mu buryo bwose, ariko bakaba bakomeje kumurwanya ndetse no kumutsinda ku mirongo y'urugamba na diplomasi nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Inshuti bakunzi bacu ba Pilot News TV, mukomeze mane nanjye muri aya makuru agiye atandukanye. Uyu munsi amakuru ndabagezaho ni menshi kandi yateguwe neza kuko nta kindi kimbesheje hano usibye kubaha amakuru. Ndabakunda cyane, muri abagaciro. Bless up.